Azul, نشوف يسوي فكرة النظام غير تدويل تقم فرجا لا جي اس كا dans les supporters جي اس كا. Azul, نوي غادي يسولن العسلامة. أكيد المربي نكيز ناصر في سيدي عيش سيدي عيش خيار الناس العسلامة نصر. هكا عاوز ربي. نعم كيتسيري ما كنت دينا سيدي عيش هو تراود في الكون ويغور ونا يوات. يساوني هو ميك سيدي عيش يوشال ولا اش؟ السفارة هذه. لا بالي. لا بالي والثقافة هذينا. والثقافة ما يساوني هو سما تفسوني كيوت. يطول كنيدو سمير كمان. أسمير الطاس ساكني قارن في اللي بعاد أسمير يتكدر على بالي هكا نخارن كني. فوالا أسمير دوامان. Absolument. Absolument. أم كويس déjà غادي نغطي جيسكا. Ok, donc on va revenir un petit peu sur le match du PAC, si ça ne vous dérange pas. Eh, معليش, allez-y. Voilà, donc voilà les journaux, voilà les supporters, les spectateurs, tout le monde était inquiet. Moi, je ne me suis pas inquiet. Oui. Ça peut arriver, ça, c'est pas la fin du monde. Absolument. Est-ce que l'équipe pour خسرنا؟ Absolument. Barcelone, الريال خسر مانشستر سيتي خسرنا كلنا. Arrivé. Absolument. C'est une équipe, c'est-à-dire il ne faut pas que nous ayons la pression. Les joueurs, il ne faut pas que les supporters aient une pression. C'est un laissons-les gérer, laissons-les jouer, laissons-les... Ça peut arriver. C'est pas la fin du monde avec les Guinéens. Alhamdoulilah, le maintien il est assuré. Donc, laissons-les jouer calmement, laissons l'entraîneur les joueurs, les بدل, les زر اللي يجرب هذا يخير هذا يولي هكا يتولي هذه خدمة. Voilà, les زر هذا الثيل هذا خير, il va choisir, il va voilà, Absolument. Voilà. On ne doit pas demander dès la 9e joueur, c'est n'est pas le championnat. Non, c'est pas Absolument. C'est pas bon, on doit leur laisser le temps, c'est des jeunes. Oui. C'est des jeunes, on leur laisse le temps de chercher derrière, on a plus de cas. Absolument. شما ما تستغفر الله. ولا عالية. إيه الماتش اللي تدونا ما كيتسوالير. Ça va être un match difficile, un match difficile. Bon, alhamdoulilah, ثورة كيف هو الMSA جاس كان بوغال أمزيك لنا exécutif فقاع لنا exécutif المشاكل لنا. Déjà c'est une bonne chose. Oui. Donc pour le match, ça va être un match difficile, à Chouar. Parce que le MCA va amener les supporters, ils se mettent la pression à place. Oui. Et puis le MCA avec une sorte de licence, avec le budget de son track, avec les joueurs, donc ils aspirent à être mieux. C'est tout à fait normal. La GSK, ça fait 2 matchs sur Bihara, donc il a cassé le dernier. Donc ça va être un match difficile, honnêtement. Bien que tu dises mais ça va être un match difficile. Oui. إني كان ذا شو ما تملا ضد فرانك دوما ذا شو لا كيستيون على سبوزي خاطر كاتيد مليله اد خيرا شرا لي كيستيون وين تبوزي ما يلومش. Oui. Hey, donner la question à la sposer. Sur la fait maintenant 3/4 du championnat, on n'a pas encore une équipe type. Oui. Je ne sais pas pourquoi. On n'a pas une équipe type à la GS. Absolument. Ça veut dire tout le monde qui joue. On n'a pas c'est par exemple Blaili Mazika par exemple Etab Islam, c'est par exemple Ben Khalifa Mazika Ben Shaira, c'est مثلا Mron numéro 9 c'est on ne sait pas nous les alim la composition de l'équipe. Absolument. Oui. Personne ne sait. Voilà, je ne sais Donc, pas, la question, bien que je ne sais pas. La question هناك La question à Chouar, il n'y a pas d'équipe type à la GS. Pourquoi il n'y a pas une équipe type à la GS? يكفرن تولي هكا دائما c'est-à-dire voilà. Pourquoi il ne fait pas une équipe type? Pourquoi on n'a pas d'équipe type? Toutes les équipes du monde, c'est une équipe type. Et on a, il y a des remplaçants. Des remplaçants. Il n'y a pas de remplaçants, il n'y a pas de titulaire, il n'y a rien du tout. C'est tout le monde à sa place. Tout le monde qui joue, je ne sais pas, par exemple,
Au-dessus le fiston, ça fait longtemps qu'ils n'ont rien donné à la GSK, mais c'est normal. Aïta Abdeslam, par exemple, le numéro 2. Oui. Il n'a pas bien joué avec le numéro 5, on a deux numéros 5. Nous, bon, on a les Marangani avec titulaire. Il n'y a pas de titulaire à la GSK. Pourquoi il n'y a pas de titulaire à la GSK? Pourquoi il n'y a pas une équipe type à la GSK? Chaque match, ils vont s'habituer au jeu. Le parti quand deux joueurs tournent ensemble, deux matchs, 3 matchs, 4 matchs, 5 matchs, 6 matchs, 10 matchs, et quand chaque fois je ne sais pas, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de cohésion. La cohésion, c'est qu'il est là. Par exemple, il y aurait le fiston au-dessus. كان يورا الفيشتان فيستان محمد الخير فرود وين كاين يورا je sais pas ma famille. On va lui poser la question. C'est clair et net. On va lui poser la question. Voilà la question que je me pose. ميرسي كان نصر ميرسي ملي توعد سي ولاد هذاك يا مرحبا سي ولاد وسني ماشي زي سي بور سا سي ولاد تشكيل فوالا سي ولاد ديرني مود تصدرنا سفايبر شي عندنا ميساج ينيد ينيد فوالا جو فو بارتيسيبي سو سوار داك كي دير ايوا السلام عليكم ميرسي على خير دونك كاين هاد الشمشتي غويا ويد يسل النيرون لا نشرا سولنا غير نسافد كيما ابل مونكي في سوان ونسيلا ونسعر تسوي باش هاد النار لا هذا كاين تقوم زات ماشينين النار تزمرهم ادجم ميساج ادينيم ما تزمروا هذا غير رابليغ نبغى هذا دنيكي ذي تزويلت موزكا ذي تزويلت زكايا خاطر في إمارة نوروجسترا يتزويلت بواس من بعد راد عدي أدي نبغى هذا دنيكي ثمدي ثكيني ما تزمرض هذا غير رابليغ خدمت كان ميساج je veux participer à l'émission de ce soir خدمت فشحال لورير كي فوز ارونج هذا ونين نسيول لورير ما الا نوفا نلا ذي تغناتين يجي نزمر او نسيول كان ميرثنون نتكمل ذي تزويلتنا الزول ذ مراد غادي يساونا لا سلامك مراد سمعت عماد سعيد الماتش المولودية دونك زريك تمنية لي جوار ليكيب لا جيسكا وك لو كلوب المولودية تفني فوتو انصامبل وي سي اون بون ايدي Ça, c'est une bonne idée. Il faut ensemble pour dire la JSK ce qui me vient et où il y a. Oui. Et donc, elles ont d'exemple à d'autres clubs là. Absolument. Oui. Au lieu هذا كل يوم فوتو وحدث عندنا كل يوم نادي فوتو وحدث ومن بعد تسدو كل يوم. كل يوم وحسن. أتفهم أتني المسلوك لازم. Voilà, on est des Algériens. Absolument. Oui. Ne me tire arabe. Oui. On n'est pas des Arabes, hein. On est des Algériens. Enfin, il ne faut pas insister. Vas-y. Voilà, ça va donner l'exemple, l'exemple de Michel Smellal. Oui. أنا كده يبغى ما ينوث. Absolument. نسلم. هذه صوتي كينس يوغل الجزائري. Absolument. C'est une bonne idée, c'est une très bonne idée. C'est qu'il on va insister, on va essayer d'en parler avant le Mouloudia. Même où il y a des souvenirs, c'est une des choses où on a mis à cette morale de l'Église. إن شاء الله هذه هو ديروح هو سويسرا ديروح. هذه يدو داروا من الجامعة ليكزامبل ولا سيموني دوزا جيسكا. لا ما يروح بن شيخ إلا قد يروح دالي رشيد. تفصيل تاع اللي من الجزائر. إلا قد يروح دالي. هلا. دالي. بايلاش. فوالا بايلاش. absolument بايلاش مقرن بايلاش إلا قد يروح.
نسلم ان شاء الله تشفاني الارباس ان شاء الله دايرين نتمنى تيشفوا ربي الله فوالا ازيك انا ما عاد سيد ماشي ندير يزاد نسول فيا ها نو خطي ولاش فلاس يا با بروبليم تنمير ارتو فتاك ما عفو دي كارزه صح ميرسي يا مراد ايا بقى على خير ربي الخير صح رحم والديك صح ميرسي ودين والديك على خير صح أزول حكيم لا سلامك صبا صبا الحمد لله يكشي صبا صبا قلع من الوقت بطرق بيان سلاح امشي تسدود المولودية ضرار وين تطفل تروحوا تسدود واش نسد اسمع وي هاك ساعة دعم ليزونسيا يسربح الفوتبول خير والله بالعكس تساعديه اساعدي سيد ولاش بالله اعطاني هالدمو داكور لا سلامك الدعمار سلامك هالدمو صبر كتير والله صبر الحمد لله والله صبر الحمد لله يكشي صبر الحمد لله نسردي ونام فرنسا ونقدر الاقراض كي شطاح اقراض كي الاقراض ما تبدا خبا اقراض بطرف يا هكا سيناوي ينا سكتوا رانكوني هكا شنو تاكي هكا فوالا كنت يرجو باش سولد كنا رواد فوالا طرف يا هكا حطي بيان سور دا ولا علي رحم والدي شاف بدي يسول اقراض باش تحكوا راسك كتجي كتجي باقو سلطنا قراضة فورفيك هاك حيون تبوك بيان سور دا ولا علي هذا باش تحكوا راسك في جهازك جيسكا باينة أبس جيسكا فوز إني يدك شنو دالي رشيد؟ رشيد دالي بقاس القبيس أيوا واحد ولا من البداية الزمرد هذا هو ذكرى في اللاسة مكي تسنط سيدي بالوا غحبوثة ساف الداية راش كي دالي لا بقيت القبيس والله سيدي أبتحكوا غاد يا شبكوا روح رشيد دالي ستاسيوني زربة ديزا عندها لافيات لافيات انت فيات 128 نعطيه مشطحني 128 ايوا يتساسد زو الباتيمون بلو نيجي الباتيمون بلو اللي تساوين على جوستيس وي ستاسيوني فينا تروحوا تشموا تشموا نطفيك الدالي رشيد شمو إذا سكر يبقى لا غطي قلنا يبقى سكر وي أيوة هذه ستاسيوني ديما تسمى الحداشين ودي الحداشين خطي وي ودي الحداشين خطي تولي هكا بطري وي بيان سور هذه ذا أنا مكسر أخا عندك سر اي ناصي ده في السن ويا إلى عقلي ذاكي روح سنو الباتيمون بلو وين سنا الباتيمون بلو خدمتهم 1974 كنمونوبولي كنا الحبس فوالا صح لو باتيمون بلو الرومبوان دي لا بروميير داري شتا برو لا غوش وي او فاس دي لا غوش اللي حدا شي قلاب ديدا بطري بيان اتي ستاسيوني فينا ومن بعد هذا يروح هذا يلعب الباتش هذه يلعب ربا يلعب زناكي يوكل رمضان يلعب يوكل رمضان يوكل رمضان يلعب ومن بعد اسيدي علي كتاب باريس علي كتاب باريس لا باريس زاغل لا باريس عنا علي كتاب باريس يبقى لا جبار الاربعه كيلات جبار الاربعه كيلات وي اذا شدت القليل إذا سيمبو باسبور بات لو غارديان جيريان الوقت بها والله ما في ناسيوناليستا مي ناخدين لي ان سي غير ولا غير روح كان روح هذا طب هذا فوالا بون ومن بعد ادوغ جيسكا المولودية داش السؤال الرقص قامنا في المولودية مارشي كوكاوك بلجي هميش مارشي اب
كاوكاوات سيسي كوكوة كاوكاوات تاجي إنو كنا مكيقارن لو كنا قارنا جولي ساك دو كرموس أكي يعفو ربي غدامة الباك يصبح قارناس اونيون سكولات موزابيت تاجي وين غسطو صح إلا كما بس لميسيو هكا وين هذا لا لا قال ضرب خطر سميت وريد لي طبعا جينا قال لا بالك معليش خطي اذا وانت عندي ذاك الصعب نقعد لا alors jusqu'à قال جولي جي ساك اف كرموس كا كرموس كذا كرموس نكون ها وادي مال المولود ديال الجي قال مرشي مارشي كوكوات تلجي السيار بدا كيش قارن اها ادري راه السيار بي روح قال له سكوش روج دو بيكور هو تطفر طول ترى مش لزوج يا فرب الدعم السرود يدستو صح ولا والله يدستو هذا فوالا يا فرب الدعم الله عز وجل يا فرب بارك بدا لا يا باش كثر موت غليب أول تدمري له السنة كي والله لقاك أول تدمري لا بدي أدلني الحباب أطرق بها إن شاء الله الحباب أكيد كان الكون نحب الجيسكا تقول لنا أبسوليمون ما فيش أحق ربي لا لمي لا الجيسكا لا يوم الوقت أحق ربي أحق ربي اللي قربوا راحل ما نلقى نظر ما نخسر فوالا تشير جيسكا خاطر كذاب ابسوليمون مزيف التمزية سبوتك ناس مغال نزميرا تنكس رحم والديك ابسوليمون الو تشير البيتر كومبيتيسيون جامي خضاي بابا تبع كل شيء البيتر كومبيتيسيون زي تبعت انا كويسين تقارنك وتبعت قال هنا شي مقرب هنا شادي لي انا البليسه بدل عالي اي اخلي غير صالح الاربع اخلي صالح الاربع يعجبك مسكين في شفور بي جوستومون يعني جوستومون سقسا عليه بالحسن عليه بلاكي بالو وي وندي لي بالاد عندي جداد جهه سميس دولة سميس لا تكون دي غالية غالية دولة معليش في شفور بي وخلاص دعمها وخلاص موش زروت تديرونجا نتمنياش بس العجلة ان شاء الله لكن نتمنياش بس العجلة ان شاء الله تسيدي في كارتيون فوالا يحلو جوار ترى جوار يلعب لك قطر غادو انت كتشفى في العجلة لا بس ضرب النمر والثلاثة واقيلا ياك طروا ماشي mais c'est un tarzan من دم جمال من دم. Absolument, oui, oui. c'est un tarzan. Je peux لا؟ Je peux attendre, oui, je peux attendre, que la génération, you know. voilà, ça fait أقرأ كيف هذا. قريب كيف هذا، يعني كيني قريب 60 سنة ثورا كيني. قريب 60 سنة. مازال كرا شهور كان كرا. إيش بس سمعت كيف؟ أي زمان الحال نغرق ولا كده ملي الصباح ترى سيربريز بالك سي بوتيتر صباح ترى سيربريز بيان سور كاين الدواء غير بالفيل غادي يسمي لي حكيم سنين من بعد غادي ندير دملي يعطيك الصحة السواري باش يغنى السواري سي بون صافا جوستومون إلا خصنا نعد قلا نصور شحال من دقيقة كاين روح حتى تبيه يقول اقرا القرب ذاكي أدنو غالا بريد النظام مازال غادي يحكوا إن شاء الله خطأ فورا لا رشيد داني ذهب كاس الخبايا سيدي فالوا محمود صاف البايع رشيد داني ذهب يا ما يبارك لك باريس يفتك هاد وي ياخذ ميسيون وجوار في القرغره وي
يزلزل الماتش المولوديه وتتقرا له يا وتتقرا خاطر اذا قال في الدفاع التصوية انت تكسا يا فوس ياخذ باش يكون بالون شوفوش يطفي شوفوش باش هذيك قال لي زين بعد باريس الذي نوفيل في الوقت اللي غايده في المحل بعد باريس تيرا المونديغو الوقت اليوم يسايو للمحل نوفيل فيلم بعد لكن كان قبل هذا غير بغارة يا غاب كثير يا رغام يا رغام ولا رشيد وي هكا غير اروح هنا بالله وكذا هكذا سواد ميرسي بخير خير اريد كحكيم نعم اريد حكيم كان كسيني ياسين ووالن وصلت انا ادي الو انا مدمو حكيم دم لي اذكر زرا انا دخل مع ليميسيون مي اسن السبت ولو من غالا دونك ان شاء الله كان اسن السبت مديتي ما يعدي الماتش ويبقى ندي هضر ما تبغى تسولو مرحبا ان شاء الله ادم ان شاء الله ادم ويا بطرب لكن سواء قصار ان شاء الله ان شاء الله تنميرتك يا حكيم ومن بعد ادم مليل الدعمر الى قدم مليل يسنين لا نوفيل فيل اكيد نصور اسن نخدم روبورتاج الناس فوالا اكيد نساعد فوالا يلاق وي لا قاعد نساعد نواد نساعد الفيلمي تنميرتك السكيقه اكن السكينة قريب يشارك يتوصى كنقارن نكون زيك كنقارن ما تصيون طا سكينة قريب يشارك يتوصى فوالا هكا مصعد هذا ما ربي اجمعنا يا حكيم هذا مش ديرونجي ربي تساوي سوالف صح موالدك ميرسي بوكو صح يا كانت نغالة الدعمر ان شاء الله يسوي التقصير يعاش زيك إذا كاين دراجي كان يسوى ثني لعاب يقرب غرسن يسوي تقصير يسمي كتايا زيك كم كيتلا اسمي تلا دالي اسمي لا دالي رشيد باريس عنان ناس رحمة ربي دالي رشيد الملاري سيد ملمي ملالاتي زقزفون ملالاتي ديال هي زاد هذا كاين اسمك ندي قدم العبد الشريف الفيلم نينس غفلاجياس كان مالوروزمون سيد ملال سيد نسقسارا ذا شون ملال سيد الموالاس خاصني اكني يعيا شويه تيشوفوا ربي دالي رشيد سيتين ستار لون دي غروند ستار لاجياسكا ليستوار لاجياسكا إما هات سنتسا كويض على كل حال مي ربيتور ولا من قصورا لبيتور والسنة كاين إذا كاين ذي لاجياس كان أمر إليون أم دالي رشيد في لاجياس كان سكينين أتسن تمزوال ماشي تمزوال كان تمزوال وتتصل بزاف فوالا وكين يبغى في الدنيا كان سان كومونتير اون بلوس دونك نتكمل سادويلت لنا سويد إتي سوالا سيوسيا أزولا محمود الزفلاك هلا السلام كم في السيرة صبا دمان ساعة والله صبا الحمد لله أمك كويس تكون في شوية 4 دقائق أوه يا بطربيان طوميو لا صباح ينقصوا سمير يقصص من الدمات ما جوايز مع مازال واحد شو مالك كان سمير طيدين ديوال وي وين كنت يسمع ديوال لا مازال مارس مازال افريل مازال بس في كان مع الدمات هذا شويه اقارن المولود ديال السدود انا عم الدمات المولود ديال السدود والبضاعة تزوجوا يسدود المال أنا صراحة نسمع السيد مصك ما إن شاء الله على بلاد دينك يزوجوا والله دروا هذا إن شاء الله نكتب بالك ماس إن شاء الله لا سلامك بس التربية عندنا حويت أمام نتدرس كثير نظنك عديد أنا مغربي التربية العالي هذا كتبنا ميدينك فيسبوك نيجي عديد بعد سي لوكازيون نروح ندوي تورس نقصر يدس ان شاء الله دا فوالا
ايوا سكت ما تساعد باش تدويت الماتش كاع المولودية هذا شي السواليد المولودية هذا شي السواليد الجياسكا هذا شي أمثلة قد خدمين مفرجن فوالا. الماتش ان شاء الله هنا في عندنا دمان تاع ديك بون كونديسيون ان شاء الله. وي. خاطر تيمي ثاني شويه دمان تاع لي دو زيكيب تاع شويه ابري يعني لا بريسيون دي سيبورتور. وي. ديك الصوت اسكا لا مشيات نتاع شويه لي جوار سور بلون مورا شويه كانت دمان تاع. وي. يعني. دونك ان شاء الله نضا تيمي يعني سور بلون. وي. فوتبول يعني سميتي كاجنا خاطر باش كنا بون ايماج ليكرون دو كلوب اون الجيري. وي. يسوي لا ديون تورا مراد محمود الميسيو. محمود يسوي لا غيد مراد يون ينفرج لميسيون هاكي ينفرج جيسكا يناد ماذا بينا امر دلفغي جيسكا لكن في جيسكا كو جي ليكيب مولوديا ادفونت اون فوتو كومون pour apaiser les esprits entre les deux équipes. داش تولى اللي دايا كاين تكتيا كاين. اول حاجه كان مليح نبدا انا جيب لي فيديو شوف من يرجع بين بتي بازا. وي. بونسي هي وقيله. بيان كي دينا كي بازا انت ماذا بينا يعني نخدم لا كونسيلياسيون دي كلوب. ما يحسب ما تساعد ولا شي بروبليم شي جوست كان لا بريس كيحملنا لا سيغتان جورنون هذه دي كلوب لا هذا فو يعني نضاف يعني لي كلوب يعني بون ريلاسيون دوبوي صافي لونطون. ابسوليومون. c'est-à-dire كنا كتخمني une photo ensemble entre les clubs avec les deux directions. Oui. نحسب يعني يعني la relation هي les deux équipes ان شاء الله. Absolument. Oui. بما السبورتر انا دابا غاشي كنا كما نشوف كنا في جوج انا لا توجور هذا يفون سوتينا ليكيب تاعنا كما جوسكا لا فان شامبيونا باسكو الى صدق كنا il faut préparer pour l'année prochaine inchallah. Inch'Allah. Est-ce que on a classé les podiums, c'est déjà beaucoup avec l'équipe jeune. Absolument. نقدم l'exemple de Parado. كاين واش Parado زارتك Parado ça fait 10 ans qu'il تلعب. 10 سنين دابا نتاعي لو كان يعني on applique la politique mais à chaque fois on va limoger l'entraîneur, je pense que ça là كيبغوا مزوره. Absolument. ايه لا ستابيليتي لا كونتينيتي لا ستابيليتي دو مان تاعي غاس صراد الناس سي با كراف اكشلي هو كيف ليكسبيريونس كيف مقارنه بالاكسبيريونس لقد خسرت مان تاعي لقد في ماتش نول فما بور اقوى ليسبي دي جوار لا ريكسيون دي جوار حتى ما داك بحال كان نضربوا لي طال دي جوار ما خسرش كيف ليكسبيريونس دو مان تاعي ابسوليومون كي صار فوتبول هذا مان تاعي لا خذها ما تي الخساره مشيت ربح كاين لي ماتش نول حتى الفوتبول يقول تربح هذيك يقول تخسر هذيك ماتش نول حتى يعني الفوتبول لكن ان شاء الله كميونيتي كازنا دابا تاعي باتان ميرسي يعني يعني نكون طماع تربح لا جيرسكا بيان سور هذاك الصوب راه سي با كراف كون بروجي كنبل ان شاء الله يعني ليكيب لافينير ان شاء الله. تان ميرسي بوكو. الو 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 اكن اكثر ميرسي ميرسي يا محمود. على خير. يعطيك الصحة. السلام. أزول النصارى متيتسيريض صبا. والله لاباس. الحمد لله. أم كويس. تجي بوسك شو؟ أنسى الزولة قبل. لا سي الأربعة تيرات نستوال. أنسى؟ الأربعة تيرات. الأربعة أنا تيرات لا تسلم خيار الناس. الدولة يبدأ يرفع والماشين إلا. اش فيق لك إني النصارى أساكي لو تام on va commencer sur avec la GSK qui va affronter le Mouloudia ce السبت.
Quelle est la meilleure attitude à adopter en tant que supporter de la JSK vis-à-vis du club, du match à Guinée, etc. Je pense la manière, c'est la qu'à profiter de la crise de c'est au Sénégal, c'est des problèmes au niveau de la direction. Ouais. Les supporters apparemment ne sont pas contents de la gestion de l'MCA. Absolument. Quand c'est Saïd, ils veulent... Voilà, l'entraîneur. Ben oui. Et il faut jouer sur ça, parce que si tu l'MCA, la défense, la défense, 80%, j'en suis sûr, de la vraiment défense. Oui, absolument. Avec des contre à Kaguien. D'accord. L'attaque ne sont pas forts. Hein? Ah ouais. Ah non, l'attaque, c'est un point en commun. Oui. Eh ben, tant mieux. Ah, un point en commun, non. Ils sont vraiment timides de l'attaque. Eh ben, tant bien. 1-0, Oui. pas un bon jeu. Mais il faudra la solution, nous connaître l'attaque. Absolument. Oui. Un السؤال الثاني l'attaque il mérite la place يعني. انت ما عندك تبص البروبليم ماشي ديال لاطاك يجلسها اونتر لي لين اونتر الميليو الثاني قد لاطاك Oui. Il y a pas... مثلا apparemment les attaquants مشى توصل لي بالي 5000 ديال لي ماتش Oui. مثلا un match 90 minutes قالت لي une occasion ou deux occasions c'est insuffisant. Absolument. Oui. داير وين هذا بروبليم. Oui. Il faut... Youssef apparemment il se lève comme 10 je pense au Sénégal. Il arrive pour y adapter رانا وزرار شنو. Oui. C'est bon هكا. الدروح الثاني. contre Paradon c'est les occasions ratées. Oui. الدروح هذا سنسب. ان شاء الله ما نمشي قدام نورمالمون نصب ان شاء الله. الدروح ضنقروفنا وحده. هاك واحد كما صبا صبا ويدي دنا سلامه ويدي دنا صبا. العالية absolument. ما ان شاء الله هذه الماشينين بارادوس سي لو سون سلعه. Absolument. Oui, oui. Parce que bien avant j'étais sûr c'est un match difficile وين البارادو. إني داشو لا كيستيون يتبغي تسبوزي ضي فرانك دوما هاز كان يخدم من كونفيرونس دو برايس تروح على الحضرة كان يخدم كونفيرونس فوندرودي بون ساكين الخميس ليميسيون تاع ديسمبر على كل حال مي محسوب داشو لا كيستيون انا تبغوا تسبوزي ضي فرانك دوما Parce que à peu près sur l'équipe qui Glatura, شحال البورسونتاج يغاسيورينا مكنسل pour la saison prochaine. Oui, d'accord. Sur les joueurs شحال يزمر هذه possible pour la saison prochaine. هذا كنت دي قرار تاكين. كنت دي قرار دي جواب غير تاكين. ايوا جو تندير. ما يشوفنيش تغليها. باسكو كان بروبليم يا خليفه بن يوسف فان سيزون هي تقول البرنس. وي وي سي ان بري وي وي. داكشي السؤال اللي كاين تمثلت لي بريا كاينين. je suis contre. Hein? Je suis contre. Bah oui. وين انا الفايدة؟ volontaire. On a donc on a c'est des bons joueurs, mais le point d'interrogation n'est pas. Absolument. يعني تيشكي قريبة ديروح. on va profiter في البريم بعد. تيشكي قريبة ديروح يعني يزمر يفشل يزمر. C'est ça, c'est l'imprévu quoi. Est-ce que la direction تبدا نيغوسي سيتورا كالبارا دونا على وزرع عبر النظام؟ إيه بس أنا ميرتي كان قريبة لو من السد. فوالا. إن شاء الله نربح الصمد إن شاء الله. أنا السبت تاعي ولسي ولدي مرة يعدي الماتش هاد كومونتير. إن شاء الله. نمير. قال خير النصر. هذه أنا تمام. إلى نويش. السؤال خليل حسين لم تتسيد الصبا. السرب لو ندينا يجي وزواق يا مو اكراك تبغى تسيدي رب العالمين. الحمد لله مشينا يا سيدي عبد المؤمن اي تاع عبد المؤمن لم تتسيدي. تاع عبد المؤمن اخي يظل لي وتسكر الطجله باش تاع سيدي الشتاء دي بارك. وي بدل عالي. وتنوى معني وتدفايا كل حاجه سنوفات. وي كل حاجه سنوفات بصح. سنوفات. ابسوليمون. امك
يكون ويلي انا يجي وزوي بترجع انا شحال الى يلها يلها الساكنين لا يلها تشوفي شوف الشطه كيف باش الله يبارك بطرة بيان نعم كاش ديني رفيت اشار ديني غنزول توصل كل سيبورتور دو لا جيسكا وي دي دوني تكمل ديال بعض عمر الدوني تنجيلو قبايلي سيبورتي لا جيسكا وي الزلفلات تزوير تقاطع صباحين ميرسي لكن اخويا نوح والله سلاكن صندير لي دفوات ديت معليش وزمير غير كي تفاغ اللي نهارا وزمير غير ولا صح بعد ذكرت الله لما تشكين الطارة دون غمايت الله كرتو يشبه بعض خرجوا منها كيف من اول خرجوا ما تشدون ما مالورون الخسارة الله غالب صاري لكن ولا باسكو خطا راني ولا يعني يزيدوا زبر تمشي الخدمه شو الشونجمون لكن ولا كيني الماتش كل نريد وكل نبغي لونترينور يعني العقليه ولا تجري العقليه مسكين لونترينور يقرر كيف يعني شو الجاذبيه il a changé beaucoup de places. Ça fait que l'équipe née. Inch'Allah, on a un bon résultat. Non, إيش بيت ربي أخلينا حسين إيش بيت ربي نسيت في الديلا كاكيا باسكو يوجد الزكا ما إلا ديون كان يلعبن نيميرو 10 هكا أزكا وين تسونكسيونينا أتم بن خليفة تورا هاتن يبود كارطون روج سسبوندو ما إلا يونو يلعب راه البوستني أنا ولا دياوي أنا سمعي يدي فهميك بالزيرو ما يتسالي بالخليفة لا فوق يخدم يتصبق كوزو سرادي وتجوار منا ديجا خسران سنين يعني هذه ليكيب دي 10 وي شحال راطين فوالا هو يزيد لا ديبونس وهذا لا معاي يا خويا بو ايوا بصح وين اللي طال راطين شحال راطين لو موادي 4 موان 4-0 بصح لا في 4-0 وي ايوا دي 10 ليكيب تاعي فوريا دي توي زي غراتو وصلت يا غار بس ولا توران زي في فرانك دوما يتبدل لي جوار يتبدل باش هادي يساعو المام بوست هادي يساعو 2-3 سبعين كثير أخويا ودوري خلاص اليوم كل عقلية يجي لقين كيني وكيني حسين بون سيبورتر دو لا جيسكا كل عقلية ويعني يجيني أخويا بو نورمالمون شحال يجيتو شحال مثلا إلى فاد الشامبيونا ومثلا ورادي يوفي une équipe يعني stable يعني لا تورا هنا كنكوني غاسكوا ساكينيا اسكوا ساكينيا سي بور ستابيليزي هادي فورمي اون ايكيب قابل انا دفين ليكيب الصح شويه دابا اخويا مو باقي وانا كنت نسوي ديون لكن الجنسيه هناك يد ما كندخل من 200 جنيه يمكن الند والجميره يعني كتكون سكنوي الجمار مثل الجميره انا وي شامبيونا وبصح إذا تنوي هما 4-5 طلعت فوالا بعد اون ايكيب يعني يكون الماتش سي صورا كان الماتش كيما العباس كان الماتش هذيك الكلمه جو جازني وسانا يعني لي سسبونسيون جو جازني يعني هذا انا كنت بارادور هذه يعملوا كنت بارادور يعمل تهويل واجد عقليه ولكن بصح تولد رايك على كل حال رايي ولكن ان توكا قررت شيء الناس واحد الانترنت اللي الناس كونكوا دوما كل يوم رماية يعني بروميير بلاص هما 5 بلاص نكوني من الناس يمكن هاي تدرس لها الدم يمكن هي سبوترات دينين اني يكا زوجيا يكا بريد يقول شامل غارو والله يرجع ربما انا تقول كيسا تحفظ ربي يكا لله هو الدوزيام تحفظ ربي يمكن يكون يشفى
ابسوليومون ان شاء الله تفك الدوزيام لا تروازيام فوالا هذه هي. معليش ان شاء الله ترى الماتش ديال المولوديه هذيك الزن تزورنا في منزل تنسنا نقدر نسنا في القاعه وربي بالتاوي نكون ياك ان شاء الله ربي في السبت ثاني لينا ان شاء الله تنميرتي ما تروح الدردسي وليد سعدي دعم محسن يا صح لا خير عمي حسن مشي تسيري صباح كي وانا صباح الحمد لله همك ما تقرنا ما تربحنا ما خسرنا هكا هذا ولا علي صما انا زين شاف ستورا نسوقيس ان شاء الله بيان سير وي لا نكمل لكن المشاكل اللي مشي قد نربح وي ما نربح هذا شي نقوى الشامبيون كنا في يوم ان شاء الله ان شاء الله نكون نتمنى هو قد نربح اللي مشي نخمم بونسكور ديال بالكور الشامبيون يجمع هذه لنا ان شاء الله ان شاء الله عمي حسن ان شاء الله تنميرتي ان شاء الله هكا يا تطوع على خيرها قيمتي لهنا هكا خويا بوح صح خليل هوسين الله يبارك مازال البركه والله العظيم ما كنت بعطيك شهر بخميس يا بلدي على في الجيش كنت تروح يقول كفارتو يهضر يهضر بينا غادي وليد وي نعم ان شاء الله تنميرتي يا خليل حسين بقوا على خير بطلت ديان كمل لك هي مرحبا سلام يمكن ان شاء الله هذه هو سلاجنا صح وتسلي ما كويس فتى عبد المؤمن مالا تنميرتي على خير روحي لهنا سولان وادي سولان لا سلامة سولان دابا سعيد تكفى الناس لي موريال لي موريال في سمير مازال يفكر في اللون نعم مازال يفكر سمير في اللون نكون قريب نروح البحر لا انا خايف تجاوز البحر يجي يسطمو حتى جني لا دابا سعيد ذكيه يسفور دبر نسيت انا بصح ولا نكون ادي فايطه يجي حمل الحال انا سكوت لي مونطون ما ادي فايطه جا نشارشو كتيزيا ولا سي كوم سا كلاس ولا جوستومون تولي ديالهم داكشي انا شاوتي هي يتموت الطروج ولكن توجور ولكن لا مليح لا طيب بيان فوالا انا كنت هاكي نكونوا البول نور يتقدر زين شو غتفهم صورهم ديال فوق نصوري الموسيقى نردو كلي مازال ونشي حتى توضم الوان ديال الزونه كني اللي فوق الناس نقطع قربان وصلت جوستومون رينا يلحو طيب لا نلحو واقيلا ما كملت كيكي اون اتوندون جيسكا انا خلاص قالت موتنا هذا في ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انت ما تعرف اون اتوندون c'est quel jeu c'est qui est matin justement en attendant انا ساكنين كويس البروغرام ساكنين جيسكا تلعب المولوديات السبت ذاش السوالي ضي المولودية ذاش السوالي ضي جيسكا ذاش السوالي ضي الماتشا كينيا الماتشا كينيا واعر شوية على كل حال جيسبير كو لو مورال دي جوور افيك لا ديفاتنية عندنا جيسبير لو مورال اللي قبل نشطح المورال باسكو خاطر المولودية ils ont gagné كالمدية et puis la GSK ils ont perdu avec Parado alors quand même on a des jeunes hein, et moralement ils sont fragiles voilà déjà mais voilà le match nul le Parado avec la GSK à la fin qui se marque le but le moral là, il est à plat ils ont pas réagi à quoi que ce soit comme la zone hein. Après plus ce pendant un joueur alors voilà c'est bien si je compte sur le staff technique ils vont remonter le moral. Absolument. Et on a confiance
on lui fait confiance, les joueurs, les jeunes équipes. Ils peuvent faire quelque chose. Avec les supporters, tout ça, on peut faire quelque chose. De toute façon, il faut qu'on gagne là. Et les spectateurs, les spectateurs, les supporters, ils vont les supporter jusqu'à la dernière minute, comme d'habitude. Et c'est des jeunes, il faut lui faire confiance. Et moi, je sais une chose que les jeunes qui ont confiance, on va les mettre dans des bonnes conditions, ils vont donner un plus. Absolument. De temps en temps, ça arrive. On sait la mentalité algérienne, elle est fragile. Surtout quand on est jeune, on est fragile quand même. Alors, maintenant, dans des bonnes conditions, ils vont donner un plus, on va gagner. Absolument. Mais il suffit juste, il ne faut pas les mettre dans le doute. Et je veux poser une question à depuis la nuit du temps, je t'avais à jusqu'à 4 milliards, il y a mais une chose est sûre, pourquoi on fait les matchs nuls à chaque fois dans les 1er novembre? Là, il y aura deux matchs. Oui. سيدنا يوز ترى انتي خاطر وقيلا à un moment donné est-ce كذا يخدم une conférence de presse, non? Justement, Néas m'a posé des questions pertinentes, je vais essayer de les poser sans problème. Je lui ai posé juste une question et en même temps c'est une réponse. C'est bon? Parce qu'on a suivi la GSK depuis la nuit du temps, la GSK quand les équipes viennent à l'intérieur, il faut marquer dès le début. Il ne faut pas attendre d'avoir 0 sur avec le pack, avec le parado. On n'a pas osé la première mi-temps, ni après la deuxième mi-temps, on va faire ça. Tout simplement. Absolument. Ça va. Et là, Dumas, il faut qu'il comprenne quelque chose, que la GSK, elle a gagné des titres. Elle a gagné beaucoup de titres. C'était comme ça. Moi, je me rappelle Jamal Mennad, Nasmila Saïb, comment faire le dernier championnat Mboué, 2008. Eh bien, je me rappelle de ça. Je te rends ça. La GSK, il faut qu'elle marche. Un quart d'heure, 10 minutes, 5 minutes, elle marque. C'est fini. Ils sont libérés. Moralement, les joueurs de la GSK sont libérés de marquer. Ils n'ont pas marqué. Pourquoi Pourquoi on n'arrive pas à marquer, à faire un score lourd? Tous les matchs qu'on a gagnés, on n'a pas vraiment fait un score lourd. Il y a 1-0, c'est tout. 1-0, 2-1, c'est tout. Ou là, je parle. Voilà, attaque ça. Parce que le truc, ça a changé. À l'époque, moi je me rappelle, la pression des supporters, tout ça, hop, on marque aussi la première. Après, les joueurs sont libérés, ils marquent la chara. Absolument. Et il faut lui dire ça. Il essaie de dire la GSK, ça a été des jeux comme ça. Il ne faut pas, oui, je suis d'accord, on va jouer, on va contrôler le ballon, mais il faut que dès le début, elle marque. Mal marqué, c'est fini. Absolument. Eh bien, ça ne merci qu'on va essayer de... Mais la question, tu ne l'as pas formulée exactement, mais elle se posée. C'est une exigence. C'est une exigence. Tu as exigé en quelque sorte. Il y a une question, c'est la question. C'est pas ça, c'est juste que c'est une remarque. C'est une idée qui vient dans ma tête à un petit moment là. Mais comment ça se fait que on arrive à faire des échecs, des matchs nuls, on perd, enfin moi. Après je me pose des questions ailleurs. Le match nul Parado, la semaine passée, c'est là que j'ai compris quelque chose, parce que la première mi-temps, ils ont bien joué. Moi, on n'a pas osé de marquer. Du coup, on a marqué à la première mi-temps, c'est fini. On a pris le match, au bout du match noir avec 3 points. Et je vais poser une dernière question sur ça, mais aussi de carrément. Il est où il est arrêté un petit scar nigérien, صاحب المولود ديالي. قناة إلكترونيك هذيك نو سوق الشاق c'est un faux. يمكن نكون نقاري المولودية لي زاني 70 كويس دساون. يمكن نقاري المولودية.
لا مش هذا ما قد ما إيه، زادش بس ظلم il faut que- jusqu'à le doublier en 67 il faut- اسمي بول le doublier il faut écouter l'émission jusqu'à la fin. الشرطي الدعمة راك ديني غنمشي يقارني المولودية أمشي يقارني نكونيا. Voilà. C'est humoristique. D'accord, de moi. Voilà. Ça me merci. Mais tu vois, pose la question. Mais c'est la question. Mais il y avait un supporter du Saoud, il Orva, il va aller du Saoud. Il est Saoudi, il faut avoir sa tactique. Il est misme, hein? Eh. أكيد Ça veut dire, tu reconnais les supporters, plus les joueurs, il attaque. كان الماركي après les supporters parce que تحس يلا سي بون نربح الماتش هي هذا الماتش نبوط 3 بوان فما دو سعيد D'accord, je vais essayer. Je vais essayer. اوكي تقرا لك دو سعيد صوت زعما تموت هكا اسمها رحميات Ça, merci. فولي قال هذه ميسيون هيك اون فرابي Très bien, d'accord. Merci. بقى على خير. عليه تنميه في الدماسات سلام.